generation ayifuni abantu abakhuluma kakhulu kodwa ifuna abantu abathola umlilo kaNkulunkulu ngoba once umlilo ukhona imimoya izabaleka once umlilo ukhona amadimoni ngeke ahlale ngoba once umlilo ukhona abagulayo bayasila once umlilo ukhona amapain azoyisheka wodwa izifo ziyanyibilika once umlilo ukhona ebandleni wakuba kunamandla okungena ibandla linomlilo usathana ngeke latha ngokuJehova usuke libiyele lelo bandla elibiyele ngamalanga bomlilo njengoba sihamba kanje sibiyelwe sifihliwe. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Athi uNkulunkulu engavusa abantu bomlilo. Abantu bomlilo madoda ngoba lesimkhozayo ngumlilo oqothulayo. Amen. Abazothandazela mina bathandaze ebusuku bengaphelelwa ngamandla. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba lesimkhozayo ngumlilo. Wasekhuluma uElijah wehlule wayehliwe umlilo. Yeah. Jesus. Madoda umlilo wadla yonke into. Uyabona umlilo mawukhona lezi zinto eziqashile ziyaba expose nemimoya eyififile iba expose ukuJesu ethi ngibani ongalayitha isibani asibeke ngaphansi kwetafula kodwa ulayitha isibani kumele asibeke phezulu ngoba yonke into mawulemlilo imimoya unyama iba expose umlilo mawukhona lethi iBhayibheli ngesikhathi sokumakhaza lithi iBhayibheli uPawuli babasa umlilo bantu bafike endaweni babamba betheza inkuni mabe kade kutheza inkuni babasa umlilo wasekuphuma inyoka yakhishwa umlilo. Into kumele siyenze ukuthi sibase umlilo wasabasa umlilo izinto siyayiphumela zodwa iBhayibheli inyoka yakhishwa umlilo yakhishwa lilangabi lomlilo. Jesus. Wathi omunye bayikhuluma athi ngosuku lokhu uthintitha isitofu ukhipha amapela asesitofini wena into ayenza makunamaphele asesitofini wena layitha isitofu once walayitha isitofu amaphela azoyiphumela kunezinto once sabasa umlilo kunezinto ey'suwayo once sabasa umlilo zonke izinto ebeyihleli phakathi kwey'nkuni zonke izinto ey'hleli emzimbeni wakho ziyayisukela.